ndagira ngo twigarukire kuri ibi bintu birimo bivugwa hano mu karere ka Afurika y'ibiyaga bigari, twerekeze muri Tanzania mu miyoborere ya Samia Suluhu Hassan yongeye kugaragaza indi shusho, ndetse turaza kubakira nanone kuri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ibivugwa mu buyobozi bukuru, turaza kugaruka ku magambo yavuzwe na Felix Tshisekedi Tshilombo wongeye gutunga agatoki perezida w'u Rwanda Paul Kagame kuba intandaro y'ibibazo igihugu cye gifite. Turasuzuma kandi ku bijyanye n'imirwano naho turebe uko bihagaze. Magingo aya Felix Tshisekedi Tshilombo yavuze ijambo ryaje kongera kurikoroza cyangwa se ryaje kongera kugaragaza yuko mu by'ukuri nk'uko bagiye babigarukaho, ngo ndavuga nyine ubuyobozi bwa Repubulika Demokarasi ya Kongo na n'uyu munsi na n'iyi saha ibibazo bafite cyangwa se ibibazo bigaruka kuri iki gihugu cya Repubulika Demokarasi ya Kongo nta handi bituruka usibye kuba bituruka ku buyobozi bw'u Rwanda, kandi akavuga ko bitazagarukiraho akurikije uko abibona nihatagira igikorwa, kuko ngo ubuyobozi bw'u Rwanda burifuza gufata iki gice cyo mu burasirazuba bwa Repubulika Demokarasi ya Kongo, hanyuma rero bakakiyomekaho cyangwa se bakakishyiraho. Ibi ariko nanone akaba yavuze ati bigoranye mu buryo bumwe se cyangwa ubundi. Ibi rero akaba yabibwiye urubyiruko rw'abanyekongo rwiga cyangwa se rubarizwa mu Misiri, agaruka nyine ku gikwiye gukorwa, ndetse avuga yuko rukwiye gukomeza nyine kureba ibiri kuba mu gihugu rukagira icyo nanone rukora, ijwi ry'urubyiruko rigahagurutswa. Aya magambo yavuze Faci Beto, Parfait de la Nation cyangwa se Presidence y'iki gihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, yaje kuza nanone yasubiramo igaragaza nyine ko ibyo umukuru w'igihugu Felix Tshisekedi Tshilombo yavuze ari ukuri. Ntabwo ngira ngo nanone duhite twihutira kuri inkuru direct, ahubwo tutarahera kuri aya makuru yihutirwa cyane ugomba kuba wamenya. Ni amakuru y'uko muri Tanzania igihugu cyashimwaga umukuru w'igihugu Felix Samia Suluhu Hassan yaje kurahirira mu muhezo, ndetse makuru dufite nuko yarahiye mu kigo cya gisirikare, akaba agiye kuyobora iki gihugu, ndetse ukabona ko nyine amahanga atavuga ngo cyangwa se atamushinja imiyoborere mibi. Nyamara Felix Tshisekedi Tshilombo warahiye muri Stade de la Unité, atubwira mu by'ukuri abaturage bakubise buzuye bakamuvuga ko ngo abaturage ngo igihugu kitamwishimiye. Reka tugaruke kuri Samia Suluhu Hassan. Ati Samia Suluhu Hassan kugeza kuri ubu niwe mukuru w'igihugu wa Repubulika ya Tanzania, ndetse uyu akaba ari uwo ku ruhande rwa CCM, umugambwe cyangwa se ishyaka CCM. Uyu rero akaba mu by'ukuri yamaze kurahira. Icyo cyo ugomba kuba wakimenya, kurahira byo byamaze kuba byarangira. Samia Suluhu Hassan yarahiye ko agiye kongera kuyobora nyine Tanzania. Uyu yari yaragiyeho asimbuye uwo bita John Pombe Magufuli, umugabo wishimirwaga cyane n'abari batuye iki gihugu cya Tanzania, ariko ntabwo byaje kumugendekera neza rero. Ariko mu kuvaho nibwo yaje gusimburwa nyine n'uwo Samia Suluhu Hassan ukomeje kuyobora iki gihugu, ndetse imbaraga abantu bamukekagaho ntabwo arizo yagaragaje, ahubwo yeye no kugaragaza ko afite inyota yo gukomeza kuyobora iki gihugu. Samia Suluhu Hassan yarahiriye kuyobora Tanzania nyuma y'iminsi mu mijyi ikomeye y'iki gihugu aba imyigaragambyo yamagana amatora yabaye ku itariki 29 Ukwakira 2025. Ubwango wabereye mu kigo cya gisirikare mu mujyi wa Dodoma tariki 3 Ugushyingo, mu by'ukuri aho witabiriwe n'abandi bake biganjemo ubuyobozi n'abahagarariye ibihugu mu rwego rwo kubungabunga umutekano wabo. Abakuru b'ibihugu 4 nibo bitabiriye uyu muhango, harimo Perezida Evariste Ndayishimiye w'u Burundi, harimo Hassan Sheikh Mohamud wa Somalia, Hakainde Hichilema wa Zambia, ndetse na Daniel Chapo wa Mozambique. Nyuma yo kurahira, Perezida Samia yavuze ko abakoze imyigaragambyo bahungabanyije umutekano w'igihugu, abamenyesha ko uburyo bwo gukemura ikibazo bafite ari ibiganiro, kuko igisubizo cyavamo cyafasha bose guhuza imbaraga bakubaka igihugu. Ati ndasaba abanyagihugu bagenzi banjye guharanira amahoro n'ituze, ndashaka gukoresha uyu mwanya nk'umubyeyi
nihanangiriza abenyegeje urugomo n'imvururu bumve ko imvururu no kubura amahoro bigerageza imbaraga n'ubwirinzi, ariko ibiganiro bizana ubumwe n'ubwumvikane. Yashimye imiryango mpuzamahanga yohereje indorerezi mu matora ya Tanzania n'ubutumwa bahaye igihugu cye ku bandi banenze imigendekere yayo. Yasubije ko ibyo nawe yabonye, ati ibyo kutubwira ibyo gukora turabyanze. Tariki ya mbere Ugushyingo, komisiyo y'amatora yatangaje ko Perezida Samia yagize amajwi 97.66% ahigika abandi bakandida 16 bari bahatanye. Icyakoza Chadema ry'umunyapolitike Tundu Lissu ufunzwe ryo ryamaganye ibyavuye muri aya matora, rigaragaza ko atashingiye ku ihame rya demokarasi. Perezida Samia yatangiye kuyobora Tanzania muri Werurwe 2021, yasimbuye Dr. John Pombe Magufuli witabye Imana amaze igihe gito atangiye manda ya kabiri. Ubu rero Tanzania nk'uko mubyumva ikaba iyobowe nanone n'ishyaka CCM cyangwa se Chama cha Mapinduzi, ndetse mu by'ukuri bigaragaza ko uyu Samia Suluhu Hassan agomba gukomeza nyine kuyobora iki gihugu. Hanyuma y'ibyo rero, umukuru w'igihugu Felix Tshisekedi Tshilombo wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yaje kongera kugira ibyo atangaza. Ibi yabitangaje rero agaruka ku bijyanye n'ubuyobozi bw'u Rwanda, ndetse ni amakuru ngira ngo nayo tuyagarukeho. Yarari hehe? Yarari Cairo mu Misiri, niho Felix Tshisekedi Tshilombo ibi yaje kuba abitangariza. Rero Perezida Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo alias Faci Beto wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yashinje mugenzi we Paul Kagame gushaka gukomeka uburasirazuba bw'igihugu cye ku Rwanda. Tshisekedi yabitangaje i Cairo mu Misiri ubwo ku cyumweru ku itariki 2 Ugushyingo yaganiraga n'abanyekongo baba muri kiriya gihugu cyo mu majyaruguru ya Afurika. Perezida wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yaje gusubiramo Tshisekedi aho bavuga ko imigambi ya Kagame n'intambara n'ubushotoranyi icyo igamije no gutanya igihugu cyangwa se no kwiyomekaho igice cy'uburasirazuba, gufata ubutaka bukungaye ku mutungo kamere kandi bwera cyane. Tshisekedi waganiraga n'abarimo abanyeshuri b'abanyekongo biga mu Misiri, abacuruzi, abakora ndetse n'abasirikare boherejwe mu myitozo, yanibanze cyane ku kibazo cy'umutekano muke wari mu burasirazuba bw'igihugu cye. Yavuze kuri gahunda z'ibiganiro bitandukanye igihugu cye kirimo mu rwego rwo kubona amahoro, birimo nk'ibya Nairobi, Rwanda, Washington na Doha. Tshisekedi yagaragaje ko yababajwe no kuba ibiganiro bya Rwanda byo muri 2024 byarananiwe gutanga umusaruro ku mpamvu yise ko yaturutse kuri Perezida Kagame utaritabiriye inama bagombaga guhuriramo mu Kuboza 2024. Uyu mugabo icyakora yavuze ko Kinshasa ikomeje gukora ibishoboka byose kugira ngo ikibazo cyo mu burasirazuba bwayo gikemuke biciye mu nzira za demokarasi. Yavuze ko mu byo Kinshasa yashoboye kugeraho harimo gutuma umuryango mpuzamahanga ugaragaza ingamba ukagerageza gufatira u Rwanda ibano. Yungamo ko ibiganiro bya Doha leta ye irimo n'umutwe wa 23 bigomba gusubukurwa mu cyumweru gitaha. Ngo nibwo bigomba kuba byasubukurwa rero. Hanyuma rero dukomeje n'aya makuru, minisitiri mbere ko tugaruka ku bijyanye n'imirwano, Minisitiri Nduhungirehe yahise asubiza ku bijyanye n'amagambo ya Felix Tshisekedi Tshilombo. Minisitiri ubanye n'amahanga n'ubutwererane w'u Rwanda Ambasaderi Nduhungirehe Jean Patrick yasubije Perezida Felix Tshisekedi ku magambo tumaze kuvuga wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo washinje u Rwanda gushaka kwiyomeka igice cy'igihugu cye, ko ahubwo umuryango we ushaka kwibikaho umutungo kamere wo muri Katanga. Ni amagambo rero Nduhungirehe yavuze. Tshisekedi n'ubundi nkwibutsa ko yashinje u Rwanda uyu mugambi ubwo yaganiraga n'abanyekongo bo muri Misiri nyine. Minisitiri Nduhungirehe ku itariki 3 Ugushyingo yashubije ati, niba narakurikiye amakuru neza, umuryango wa Tshisekedi ushaka komeka umutungo kamere wo muri Katanga ku isanduku yawo. Perezida Kagame yagaragaje kenshi ko u Rwanda rutarajwe inshinga n'ubutaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo cyangwa umutungo kamere wayo, ngo ahubwo ko rushishikajwe no kubungabunga umutekano warwo, ikaba ariyo mpamvu rwakajije ingamba z'ubwirinzi ku mupaka. Muri Werurwe 2025 Perezida Kagame yagaragaje ko hari ibigo byinshi byo ku migabane itandukanye byifuza amabuye y'agaciro yo muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, kandi kuhakora urutonde rw'ibihugu biyashaka u Rwanda rwaza ku mwanya byibuze ngo w'ijana.
kuva mu ntangiriro za 2025 abo mu muryango wa Perezida Felix Tshisekedi b'umuvandimwe Christian Tshisekedi bagiye bavugwa mu bikorwa bigize iby'ubujura, ariko umuryango wa Tshisekedi ukaba waragiye ubihakana ndetse uvuga ko ibi ari mu migambi yo kubaharabika ndetse no kumuharabika no guharabika umuryango we. Ni mu gihe kugeza kuri ubu ngubu dukubitiye muri Tanzania, nakubwiye turanyarukira hirya no hino. Nanone dusubiyeyo, polisi ya Tanzania yatangaje ko ngo iri guhigira hasi kubura hejuru abanyamahanga bateje imvururu mu bihe by'amatora umukuru w'igihugu n'ay'abadepite. Itangaza ko bizagenda kose bazaryozwa ibyo bakoze. Abo ni bande? Ku itariki 29 ukwakira 2025 nibwo abanyatanzania babyukiye mu matora y'umukuru w'igihugu. Amatora kiba havutse imyigaragambyo, hangizwa ibikorwa remezo bitandukanye bituma nko mu mujyi wa Dar es Salaam hashyirwaho guma mu rugo. Abaturage bagaragaza ko mu matora atabaye mu mucyo, bashinja Samia Suluhu Hassan nk'ishyaka Chama cha Mapinduzi ufunga benshi mu bo batavuga rumwe, barimo Tundu Lissu ishyaka Chadema nawe wabonwaga nk'uwatanga icyizere. Nubwo habaye imyigaragambyo, amatora yarabaye ndetse Samia Suluhu Hassan bitangazwa ko ari we wegukanye intsinzi. Bikeka ko ari abanyamahanga ngo binjiye muri Tanzania mu buryo butemewe bagamije guteza akavuyo no guhungabanya imigendekere myiza y'amatora. Ngo bigaragazwa ko abo bantu bigize abakozi mu mirimo itandukanye irimo no gutwara moto. Itangazo rya polisi rikomeza rigira riti amakuru avuga ko abo bantu bari mu ntara za Arusha, Dar es Salaam, Mbeya, Mwanza, Songwe ndetse n'izindi. Nibice Samia Suluhu yagaragaje nk'ibyakorewemo ubugizi bwa nabi nyuma yo kwemezwa nk'uwatoye. Polisi igitangaza ko iza kubahiga mpaka bagejejwe mu nkiko. Iti umuntu wese ufite ikosa cyangwa abana n'umunyamahanga akaba afite akazi katazwi cyangwa afite imyitwarire itavugwaho rumwe agomba kumenyekanisha ku nzego z'ibanze. Polisi yavuze ko uzateshuka kuri ibyo azahura n'ingaruka zikomeye cyane, kuko ukunda igihugu acyubaka aho gusenya ibyagezweho. Iti guverinoma irabinenga, nta bundi buryo buhari uretse kwifashisha ingamba za gisirikare kugira ngo ituze ry'abaturage ryimakazwe. Mu guhangana n'abigaragambya, Tanzania yisunze ingamba zirimo gukuraho interinete n'umuriro hamwe mu buryo bwo gukumira ihuzanzira ryatumaga abigaragambye bahuza imigambi. Loni yagaragaje ko abaguye mu myigaragambyo bari 10 mu gihe Chadema yagaragazaga ko abishwe na leta barenga 700. Samia Suluhu Hassan yatowe n'abarenga 31.9 ndetse ku itariki 3 Gushyingo yarahiriye kuyobora igihugu mu myaka 5 iri imbere. Agomba rwose ngo kugitwara akaba yakiyobora rero kabone, nubwo mu by'ukuri bijyanye no gutorwa kwe bitavugwaho rumwe. Dukubiti rero hano mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, mw'abantu mwe, haravugwa amakuru menshi cyane. Uti byifashe bite? Wazalendo rero yongeye kugaragaza ko itaza guhagarika urugamba. Inyandiko rero ya General Autoproclamé Yakutumba yagize ati dufite intambara ebyiri zongeye kumvikana vuba muri Bukavu ndetse na Goma, ahantu hose. N'amagambo rero yavuzwe na General Autoproclamé Yakutumba agaragaza ko mu by'ukuri igihugu cye kiri mu bibazo. Ati dufite intambara ebyiri tugomba kurwana mu minsi iri imbere, imwe muri Bukavu indi muri Goma. Ati kandi ibitwara bikoze, ati rero twiyemeje kongera kubikora kugira ngo mu by'ukuri ubuyobozi bw'igihugu burushaho gukomera. Ndetse aya magambo ya Yakutumba bikaba birimo bivugwa cyangwa se bigarukwaho ko yaba mu by'ukuri yongeye gutera morale, yaba yongeye gutuma mu by'ukuri aba Wazalendo aho bari muri rusange ngo bongera kugira imbaraga ndetse no kugira ishyaka. Ibi rero ni ibiteguza ko vuba bidatinze dushobora kubona ibitero by'imbangura rwose kuri iyi mijyi irimo Bukavu ndetse na Goma, nk'uko General Autoproclamé Yakutumba
yaje kuba bigarukaho. Ni amakuru aturuka nanone Walikale bivuga ko konvoye mu by'ukuri aho bita Rukoma y'umutwe wa 23 yari yiyoberanije yaje kuba iraswa cyangwa se mu by'ukuri yaje kugwa mu gico. Ibi ngo bikaba byabaye ku cyumweru ku itariki 2 ku isaha 9, ndetse ngo n'imodoka mu by'ukuri bivugwa ko yari turutse mu mujyi wa Goma yerekeza muri Walikale. Iyi ngiyi rero ikaba mu by'ukuri yaratawe mu gico na Wazalendo abitwa APCLC aho bita Rukoma. Nubwo byakomeje kugenda bivugwa ko ngo iyi konvoye yari igeze aho bita muri Rubereke muri Walikale, mu by'ukuri ngo yari ipakiye abarwanyi umutwe wa 23 ndetse n'ibikoresho, kuko amakuru aturuka muri aka gace bitangaza ngo abitwa Wazalendo bari bafite amakuru, ariko ngo ibi byose bikaba byakomeje kugenda biyoberanwa. Abaturage rero bakavuga ko mu by'ukuri ibyakozwe na Wazalendo byo kwishimirwa, ariko 23 bikaba yabivuze ko ngo ari ibikorwa by'ubusahuzi byabirangaza Kashebere muri Rukoma. Gusa mu by'ukuri ngo akaba ari uko byari bimeze. Ni konvoye rero yaje gukiriki kugwa muri ambush ya Wazalendo, muri teritwari ya Walikale. Mu by'ukuri Wazalendo nyine akomeje kugenda kurushaho kugaragaza byinshi bishoboka mu ngamba bafata, ndetse no kongera gushyiraho mu by'ukuri uburyo bwose bushoboka mu kurinda umutekano mu mayira yacagamo umutwe wa 23. Amayira yacagamo umutwe wa 23 mu kwiyoberanya kugira ngo bagende bagera muri ibice bigiye bitandukanye, bajye gutezayo umutekano muke, dore ko ari imwe muri trike zagiye zikoreshwa cyane nabo muri iyi 23. Reka unyemerere amakuru tuyafungira ngaha, tuze kugaruka no masaha ari imbere tureba n'ibindi babigezweho, uko biraba byifashe. Aho ngiye uva kuri izi mikoro nari Bosco, iyi ni Region Info, aho dukurikirana aho tureba akantu ku kandi. Ciao ciao, hasta la vista.